Bui sabatsko mi fokundogel mi banu oraroko feriden marao urisa mochingo bwebeg maniro urmara esemuch etesoramwen feito agi yesi se sakeke feito rere korigin marai asire om gaga obaro wechi ave fiong rief non giro cendibis nego bueri windu igerei fan song fich we e jugong fan son mi du fich go bueri gitaro wa non marao fituren Jesus Christ if we are isu Urbara semuch edesoramwen feito agi ngesi se sakeke feito rere korigin marai asire om gaga obaro wechik ave fiom rief non giro cendibis nego bueri windu igerei fan song fich ngesi se sakeke feito rere korigin marai asire om gaga obaro wechi ave fiom rief giro cendibis nego bueri windu igerei fan song fich we e jugong fan son mi du fich go bueri gitaro wa non marao fituren Jesus Christ if we are isu Urbara esemuch edesoramwen feito agi ngesi se sakeke feito rere korigin marai asire om gaga obaro wechik ave fiom rief non giro cendibis nego bueri windu igerei fan song fich Happy Sunday, Giri Gavi. Happy Sunday, Brother Garrett. Married God, Kirisogri God, Rere invitation, War Ache Group, Grace,
community. Maariti God, kirisogiri, nabi beirisin omi torong nari kurak, parats kapong sefen ngiri gebi, nari terat sabong Jesus Christ, Happy Sunday, nabi beirisin. Memwesi bue, popuderi betots beirisir gau out siari ay bue, Yatek nari kurak ike nari fanson, pansieci giri kits, nari yatek. Marituk sebe God noneng, kirisau cha pururuk rere, fansau rerbi, mut ngirikem arapatauri or eesin chufagan, nari kei rari kerei. Sebe noneng, irabu ikebwe online, we are still preaching the same message. We are still preaching the name above all names, Jesus Christ, at Sawon, at Chorabara. We are still talking about the gospel. Iwairabo ikebwe online, Father. Nge iyon mi or serigan. Ikebwe ebwe o sering om kapas. Ebwe do. Irabo ikebwe online, Father. Nge it's still the same. Who have ears, let them hear. Ikebwe rebwe o sering om kapasanim ebumor narikurak. May sirvi yetiwa rebafakun may be set free. Norat sabon Jesus Christ. Notes by Berapasa, who the Son sets free, he is free indeed. Mariti God. Iwatigor ren ngurumibin ebafakun. Speak to me and speak through me, narikura ko God. Mariti God, relevant thoughts medicine. Yeah, yatak ay tigor, naritom Jesus Christ ay sabon, o paray chorabara. Amen. Amen. Babarkapong sefen ngiri kebirisin, Happy Sunday. Some of you karatsak torong, miyor kararwes beari. I feel it in my spirit to sing it again. Puramen kapasaram mirfakur encouraging irikits usirat sawon Jesus Christ. Agkausirig barifitikits waretsakan. Bui sabatsko mi fokundogel mi banu rarokot feriden marawon purisa mojengo puebud mueniro purbara vesemuch edesora muen feito agi ngesi sesa keke feito rere ikorikin maraya asire om gaga obaro wechi ave fiom rief non giro cendi Nego weri window I get a fan som finns We gong fan som mi du finns Go weri gitaro Pua non maon Feitoren Jesus Christ ebwe arisuk purbara vesemuch michi wenu itu feito agi ngesi sesa keke feito rere ikorikin mara asire yom gaga obaro wechi ave fiom rief non giro cendibis nego weri window I get a fan so
si sesa ke feitore i korikin mara asire om gaga o paro wechi ave fiam rief non kiro gentibis nego bueri windo igerei fansum fils bui e jogom fansum mi tu fils ko bueri kitaro Papuanon maram feitoren Jesus Christ ebwe arisu purbara wesemuch edesora muen feito age Jesus agaka feitore i korikin marai asire om gaga o waro wechi ave fiom rief non giro gentibis nego bueri igerei fansum fils Yesi sesa keke fitorere i korikin marai asire om gaga o waro wechi ave fiom rief non giro gentibis nego bueri windo igerei fansum fils Amen. Mariti got reran kapas non ngigirkan ngai popon kapong sefen ngiri kewi nariterat sabon Jesus Christ happy Sunday ngiri kewi berisin a group Amazing Grace Ministry siapa invited one at si Batora and got kapas ngiri kits berisin nari susoran mariti got happy Sunday ngiri happy berisin ngai po para pasasa ferry beto ngai pasasa maray po yatek mariti got irabo ikasi chufagan naririkin irabo ikasi chufagan naririkin sivinam online ikakaton one TV ikakaton one home phone pun it is the same name mi dor it's the same name above all names Yay, iterat sabon Jesus Christ. May para the same gospel, the same kapasanim. Sibi para sitting, itaga sibi namofagan, not for arabas. The same name, me togori arapaga sora even, siri tipis ngeri baray. Yay, sipon parosan usun, narisus soran. Online, one Facebook. Mariti go trerari bubets. Mariti go trerari bubets. Ayrugu aygura. O akurara verses siya pacheta wara chara video John 3:16 Jammong merits Jammong arabas rafakun jetseberi John 3:16 Igeya ra memorize city Igeya ngerots paipen era si patoge got ren urusan nerugats mekiekits Iwe pafakurburin na igapon kit si bachet seberi John 3:16 igeya iwe si papan fakun warong eki igeya annabu nonneti bats sireya chu met wewen John 3:16 ngoruk pan ngeri eti wa chu nugu si bapasa
John 3:16 nori fanso. Puri eusuran ko togai ferufan a fagora no de ware hebben Jesus Christ. Puri te terarabas beide sirvi nugu I rasaput meniro ngeroboyari ewe barabasemuts. Ewe translation non ewe nuche paper mi blue ga kobo ewe bi maroon nga ewe mi blue were puri eusuran ko togai ferufan. No say iwer puri usuran god echeri ferufan. Ekararu kapas echeri toge. Si befokun eki. Si befokun anaunan nerugats. Si befokun nagaratsu ifausun and god echeruk echeri ifausun and god e togeok metoge. Noran god ubelbats aber gerikits usun antogekits. Noran go to verbs aber gerikits usun aracherikits. Praise the Lord. Praise the Lord. Amera murinna atsibwe. Nannagarchu evilbatsun god mi ber gerikits narantogekits naracherikits. Pun chamang arabas reren nagari evilbatsun god. Redan nagari ay puri usuran ko toge kids. You are use it the wrong way. Oh, ache got me fakun toge kids. Okay, you are I togori ay bwe. Temeruru, I wa togori ay bwe. Ferry sakopatu vetos ngai papari din diwito. Ngeri got narakaren match. Pun irakot mi toge vi togori are pochekpan. Agi seven. No. Esapira. Esapirat si boran nagari e bulbatsun got. Esapirat si boran nagari e got mi dogekits. Si boran nagari e togen got. Nge be vetots mi e basakurakits. At si bwe sapora warian got bi ngirikits na no that Jesus Christ. E befen e vetots mi e basakura marawan murum am ko bwe. Sapoira at stapora burin Jesus. Pun Jesus Christ nu puera abuerrei arawi rapeges mete sa pueroi ara profetan tori ara potori the final destination antogok me antoge aruva chingerikits iravet keep on going even though we morudi mi baru desefen mi barfedarichak pota purvi togok arawe togok marawe toge iravet ke pachakura ara continue ara profetan. Arawe naso chisi met ko tayo ri po ferri iravit vi uta ara pochak pasa buero ara profeta. Iwer vegan siboran nagari e butsun got. Vegan ideita siborong e butsun got ideita siborong e got mi dogekits iwe prefere pochakura barawan nuruts at si posa buero I nefeten warian ngesa we betats e prefen ngerikits ideas at sibwe oi webai ngai papari paperto papanin niwito ngerigot noren fanson jagaiwa torier gugurier purirabi mitong purirabi bechep mitori are pochek paragi no sapira that is the wrong mindset that is the enemy ewe tefen ewarong erasakun ekiek non mekuren arabas non neti berarabas kot mito ke bito ko enjoy life yo ka papanin ni bito nor karen memats ko papanin ni bito geri kot pira bi mito ke oki bidori arabo parayo agi ukseferi ka kawes me enjoy life no era voice is the wrong voice mero ye esetuen ni filipin yera tori seri kukun all the way geri chinap mero a tori esepan ni filipin mera wogatori morukar bichiwen nam non nuken fefin mera wogatori non morukar bichiwen non nuken iderap ngerafen kato rera portion mera atori seri borukon non nuken fefin all the way gerichinap esetuen ni filipin ian mera atori iwe renawewe sisapo kieki nesor sipapan air seven si papan ekiek seven si paparek ketoren god pun era ekiek era whisper is the wrong voice era we enemy voice era goruk nge bai per era ikerejek rerin kurabarai
Mariti God. Mariti God. So the next time en goborong ubebachun God. The next time en goborong puriye usuran God togeok metogei. The next time kit si boranam nesibuye kiekwan me warangan netibas meditate warusun togen God si bochet severi. Si boweiti si banawu ge beferots metats e bachakurakits. Not si move forward. Norats nuguruk. Ngesa pots metats e befen si boy excuse siri ats vervulling uit esa pots metats e befen e bachakurakits ats si befertibis nge beferots metats e bachakurakits ats si posapora nefeten warian God angirikits nan nureraven Jesus Christ. Mariti God. Mariti God. Purieusun en God togei etcheri verufan. Iran. Purieusun en God togei me etcheri verufan. Si bore parekis sapora 1 John 3:16. Purieusun en God togei verufan. Fang nureraven Jesus Christ. Si bore kalori kapas fang known eraven Jesus Christ. Si bore katon nigirikin evet tots fang. Si bore katon metei efis noren God fang known eraven Jesus Christ. Sugiro Bible, igabior no Bible, sugigeri Isaiah 53. Isaiah 53. Isaiah 53, chapter 53, verse 5. Siya nanagri usuran God fang, erakapas fang nodaraban Jesus Christ. Not Isaiah 53, we fakun ngerikits titsikin, ming ngerikits ekots metats, me God me na fang nodaraban Jesus Christ, me buero, norvet Jesus Christ we furry. Si buena Isaiah 53, verse 5, pura buhay tigerikits usun nigidigiran Jesus Christ fang marawats. Marawan ngeri veritats. Isaiah 53 verse 5 eragea kiras pokiderats pubungay atatakis pokideran ats vervurungay. Mi kiras irisin ats awon Jesus. Mi pantatakis irisin pokiten ats vervurungay. Ni wirirats tibis aran nawon posi bakura kiramwe. Ngereran kiras kara aworo ats sabat. Mariti God. Mariti God. Purieusuran God togei verufan afang. Iran sakura erarfang. Afang nureraven Jesus Christ. Masoen anfang irisin Jesus midatakis. Masoen en God fagararuraven Jesus Christ. Mi suseriri yarwining. Aitiv eseverpan ubuting nariri wirigirigats. Ngaitiv nariri wirigirigingai. Very tom me very day. Jesus did all of this. Very tom me very day. Arafang irisin. Irisin mi datakis. Arafang irisin. Irisin mi kiras. Isaiah 53. Mi aitigirigits. Usun able bachun God. None know that happen Jesus Christ. Iwe. Si posapora. Si posapora. Mian nari. Isaiah 53. Igabi your no Bible. Sugi ngeri Isaiah 53. Isaiah 53. Si borean nari wakisin fisu. Wakisin fisu apa sa iwe. Akura riafu o weires. Ngeachak farafara. Jesus Christ akura riafu o weires. Ngeachak farafara. Esap fokur fos. Usurevan nierifen sib. Arabas ra emrara poeporin nira. Parusurevan sib a farafara. Verbesen chakwe mi fici uran. Mavet. Irasakun en Jesus Christ fagara. Marawan. Ikairisin. Veritats. Erabicak farafara. Eko Roman soldiers. Eko so few in Rome. Norar awata. Norar nini Jesus. Era Jesus Christ mijak farafara. Ese woga kapas. Ese woga apas outs betats. Iwo perayan at sawon Jesus Christ. Abo pudare poraus weye. Nubrara wafen nom. Waraway rapidus.
Nuburan receive free ekwe kawet merere kwe Roman soldiers ikakwe so few in Rome. E ai tigeri kichara first ai tigeri kichige bichak fara. E se woga kapas. E wer e vos ren an metek. E kapas ren an metek ngara po vos ngeri ekwe Roman soldiers rara po rios metoche kwe so few in Rome. E se poros. Era first ai tigeri kichige e se woga rots metoche. Iwagan nubrara afin na waraway rapigas o wija tseveri metewa pasa. Nubrara afit tewa waraway rapigas akeren poros. Akeren fos metewa waraway rapigas nubore pwe agayan nubran na waraway rapigas era. Eigot pota kari kitiero. Mabetwa era eigot pota kari gidiero. Si buran negara chu, si bufakunan negara chu. Pota se boraus ren an, feyengai usuran. Ekwe Roman soldiers ra ugegeri kawet. Iri sirvi kiras me datakis usurbet Isaiah 53 bi aitigeri kits. Iwa raporar bi firpara aitigeri kits ngebi cek fara. Ese woge boraus fos yeri ekwe Roman soldiers so kora. Esap moge karesin poraus e poireri. Poireri cek fara. Ngeyara poraus be ya, poraus be warawi repeges. Metere eigot. Pota. Kari kitiyo. Amen fedpan atong meteran. Afis na nafanson. Atong. Nuboraigan ekiekwan erfanson. Norairi ragang mi wogo surceri bese. Puri kasih buan neri urusen subchapter pukeson pukeriores. Iwe irasi buwe iti. Ekrakapas potas si sesato gori. Akarer esefet poros arfeyeng arbetek redara koe. Roman soldiers e feyeng ngafen keren poros nuburan na warawi repeges nubuen an vefi en God. Is het weer vefi en God non nomren. Iwa apa sa eigot. Pota kari kitiro. Narbuke son ai tigerikits si posukireuts neuts paipen ngeri son. Pusi befakurwewe iti met era sokun nefin en God. Merudo hebben Jesus Christ. Je weet apa sa? Nor Johannes chapter 1 verse 1 mueren God voor van. Ewe kapas afennom. Ewe kapas annam ren God aboreri sokun God. Mueren God voor van is een woord voor van. Ewe kapas afennom. Yen ewe kapas. Ye yatsa van Jesus Christ. Ik heb wel ze wewe die ewe kapas purida yatsa van Jesus Christ. Purida Jesus Christ ewe kapas. Johannes chapter 1 verse 14 ay digerikits. Yera ewe kapas. Abasa ewe kapas auriti arabas. Arannom nefirats. Sia negeri ewening saban angeri. Puri known eraben. Uren uwewets menet. Known eraben. Who else? Me known God eraben. Jesus Christ. Ewe kapas. Moren God voor van ewe kapas afennom. Moren God voor van Jesus afennom. Iwe si boriwiriti ewe repeges. Nu boren Jesus Christ annam ewe repeges. Ese poros leran metek ese fas yerik ke Roman so few. Isaiah chapter 53 ay tigerikitsige mi cek fara. Au sure besip ra puputere fitsi uran puputere efeyeng awa nge fara racek. Ida surat sabon Jesus Christ nu buen ek Roman so few rafa kurawata efeyeng awa ewer epwe metek iwa porausi kaketsi ren metek iri sin ngare po fas yerik so few eseboga pasauts met tots. Ewe cekatura fer porporoos nu bora na wara we repeges nu bora wefi en God is het suen nan namren. Ei God pota kari kitiero. Pota kari kitiero.
Iwe, ikasipwe, nanagari al first, kakarawes banari, non, Yohanes chapter 1. Memberara sa war vervan, erewe kapas Jesus Christ, afen non. Iwi kapuri afen non, afa konside tu, eran nefin, iwi ari, ngeri God, ewe God sam. Iwe nupwen, eran nefin, ibu fesen, waraway rapeges, pokiden tibisin, arabas medisin, atete, one, no, eraben Jesus Christ. Siya sirege, tibis, egarei bukits, serigot. Iragugun, feyengawan, ewe tots tibis. Tibis, ewasasin, bukits, serigot. Iwen nupan tibis, medisin, atete, one, known, eraben Jesus Christ. Kota au kunu seri, no eraben Jesus. Jesus mi befi. Osiboe waitige Jesus Christ. Memerara se wor vervan, memerara se wor wafran nari, ngi afen nonnom. I afa consider tu usun nefin miari. Ngedi God. Ewe God sam. I afa consider tu relationship. Enjoy a union. Afa consider all his life, all his being not urusan urusan, but outside of time. Ia fa consider tu usun refi miari mewe God sam. Iwen nupwen vanson, nupwen kurak, nupwen apa sa God. Potagari kitiero. Ewe tots me for consider seri chagne paputan moran vervara sa office. Ewe relationship, ewe refin, ewe joy we have, ewe tots medicine not puges sor we aitigeri kitspun ngang mewe sam ejek. Mi aitigeri kitska ngai sewar buri beferi pusin neti be, ni war buri beferi neti be we tiri eito. Mi dori ara excuse himself ara excuse kewe. John Kerr ara no kuta neti ben ewe God sam nor yatek. Era nefin, era relationship, nor even zo'n waraway rapiges, nupen typisch medisch irato te wan. Kota kun nuseri. Kota ari kitarai. Ye popun akeci. Naran kapas. Ese kapas ren feyeng aware ko Roman so few re feyeng awageri. Reran kiraskara siakura gasoro. Reran Jeut sakura gasoro rencan mi pupuro sakura gasoro seri tipis ngera sewoge poraus rekara even poraus nupen ekaren poraus ekaren fos nuprara avefi arawe God sam ibu seri ari kitarai pasa ei God pota kari kitiero amen atong nupun ngami fera pasa Amirato evanson. But the one thing that Jesus knew all of his existence before vervara sa vervis. Erabet tots ibu seri narikurok. Narifanson. Iwa afakun ketsiri apa sa God. Pota kari kitiera. Tipis wasasen midori ara beferi eri kitsesin. Jij bent typisch het ori vergeri hier begaan. Mee te ori arepe hoekits. Seri God. We ira popun nga pasare poputera we. We batsun God. Puri usurian God toge vervan. Si sap negeri togen God. You see perfen negeri say way of sipwe. Ewe sit you why God me wilwits, God me toge. Ngai bobora ferri usuneti be, papa neti be, papa re vervan. Ngai papa ni witto, pira God me wilwits, pira God me toge. No, that's the wrong way. That's not how we should look at the wilwits in God. Pun siasire, net tipis me toge arape wukits, seri God. Tipis ausure wow, we was a sin. Tekiata si setogori at si we climb over. Ngay gapun si warugun naran nun God araban. Igapun si we receive firi ubabatsun God na Jesus Christ. Jan mi togori arapo atay diwarawo. Jan mi togori arapo redeem mirikits. Siri togori at si wash clean siri tipis medicine. Mariti God.
Iwe sia nennegoria we puri usulan ko togai ferufan sia nennegoria siapa nennegori pura afang noderaban Jesus Christ sia kura rasawan erafang noderaban Jesus Christ ifa usulan fang noderaban Jesus Christ iwe saposaporon era first saposaporon era first puri usulan ko togai ferufan a fagora noderaban Jesus Christ puri deiten arabas medicine mirugui ideiten arabas medicine mirugu mete Jesus Christ e furry veritas mirugu pues Jesus Christ miron nom memoyan ferufan e sa office mirugu pues Jesus Christ known e wakot sam non neng mirugu pues Jesus Christ a eto seri e father mirugu pues ia war a furry usujak neti bere wakot sam a bero veritas a fagoro naran kiras irisin naran cheuch irisin a ferito me ferite a teuto warawi repeges pun rurung nerio mereri nga fente te wesiari och motivis ferito me ferite nu posibor rogoroge e poi och metas mi fere pechekurakits at si posapora yes apoch metas mi fen ngirigits excuses at si prefer relatibats at si prefer papa re ferfan Uwe sungko te bebe touch mi fere pechekurakits at si posapora warean yes apoch metas we give us ideas at si prefer mo metacun nari ferufan si paparirin ni wito ab esapira ubu betun god and god toge kichache cherikits e bebe touch me empower ruk am ko be move forward naram nuguruk yes apoch betach mi fen apagapag am ko preferi metach mi mo mariti god puri deita rabas medicine mirugu i resap pertemuan nilo si bawa kapasiti sebagai pertemuan nilo iya puri de darabas medicine mirugu i resap pertemuan nilo iya every murid merah itam hell ika pusi buran negara cu narusir pipen seria ke prophets all the way geri ke 12 disciples all the way geri apostle Paul esap mo even mereir ekonien foco ekonien novomang ekonien watte arafarafan won eideri hell igawe ke semuts merugun at sawon Jesus Christ pada Jesus Christ ekonien tam arafarafan won porosen hell puri asire feyengawan i asire weirasin nannareri i asire eriweriwan kay patawari usarak kapas anareri i Jesus Christ he knows more about hell than all of the apostles disciples prophets ira patai ekonien pan watte an poros wareri Iwera kapasih ngala pasa. Sabu-sabu ra first era made sirviru gui resap pertemuan nilo ya. Naraweri hell. Ike pun sisap air seriat tipis. Sisap nugui porosen marau non Jesus Christ. Iwe pertemuan nilo ya. Non hell. Jesus Christ is the only one. Ekonien watte arafarafan nubure touch one eireri hell. Pota puri esirei. Chicken eireri i esirei feyengawan eireri not forcing America era there will be willing and weeping and gnashing of teeth iwa mete gnashing of teeth adrusuwa kon yerweiti iwa budaren never look into it iwa ke piesi karbetek iwa singusifen ku fuganigits Esikar metek ibu sing sikar fekku fenigits rerats metek ika engiroika iwe emareri describe igen nubar bas ratur rogi garaya iwe racha ku fenigir rerarekum
ren metekin non eireri. God mi togeok a fagora nureraven Jesus Christ. Purvedi sirviri kui rasap tururong non nareri. Rasap beut manira non nareri. Hell. Tipis mi barigirikits e watten sasing. Not water a cross. Nupen tipis ater tabiri sirwan nureraven Jesus Christ. Iwe Jesus apa sa ikot patakari kitiero. Patakotari nikitarai. Nureraven Jesus Christ. Pun tipis medicine ater tawon. Ye popun sisap togori at si bobut ngeri tipisin compromise e po sneak in non marawarat soren. Sisap togori at si bo me sekon pari ngau erabet thoughts katon movies me rated R. Sekon pang all you can do is just fast forward it. No. Ngiga dogre karafanson non na movie example cheki. Rafa kun blasphemy terat sabon Jesus. Apa saka pasingay bumraro apa sa terat sabon Jesus. Oh, what do? We just sekor pari. No, that's false miracle reitagari. Compromise. Si saptori mut ngiri tipis sneak in non marawarat soring. Si sap live in compromise. Si pwe fakun sapora. Ibu chungkot ngamya pasare pudarewe. Ibu chungkot oats met touch fen. Lepet kurakit saat si posa pora. Tong en kot ngerikit si pos met touch bi fere lepet kurakit at si posa pora warean usun sises. Nubara wareara wi rapis. Iwan nubor bi moruti fen fitu. Mede uita se fere posa pora ren. Antogeok me antoge. Iwe ira usun bankits. Si buban se posa pora si boude panfeten. Si boude panfeten. Rede togen God. Boleh baca kurakits at si posa pora. Ngesap fen ngerikits at si boleh betet. Esap fen ngerikits at si boleh bapari ni toronan panso. No, we will batun God. Boleh empower ri at si boleh continue warian. Tapora murat sawon Jesus Christ. Iwe puri surian God toge ferufan. Afagora ru eraven Jesus Christ. Puri te darabas medicine medicui rasaput maniro ngeropo ari barabasmuts si akurawe put maniro ya iwe siam nom nari ngeropo ari ewe barabasmuts mariti got rerebuts nesaporon iwe rasipo ari e barabasmuts with him in heaven. You know what the Bible says about heaven? No eyes have seen. We've never seen such beauty. Wari farifam nupun sibatori nonne. Resaput manira ngerobari barawasemuts in heaven with God. Sibore fakun guran nigatsun at sabon. Si boleh worship diri at sawon for all eternity. Ren urusan fanson, mefanson, billions and billions of years to come. Si boronnom worship kuda nigen at sigot. Billions of years of best si setori at si watch nigen me papan usurat sawon. Nigen me papan nerirat sawon. Mariti got. Mariti God. Praise the Lord. Pai perera no eyes have seen. Usun eireri. Pai perera raga God epwe mirorai. At tears. At tears si bagay beferifan. Nganu po si batori rang. Papa. Joy unspeakable. Papa esemuts. Mariti God. John 3:16. Si botugor si subject cheberi ngesi papan fakun neru geri. Annabun non neru gats eki usun neran merebun. Puri usuran koto gay farufan
Afagora, no the Ram Jesus Christ. Purite the Rabas made a city gui, Rasaput Mandira, Narope Ari, Evarai, Esemuch. Mavetwa, pray with God. I pray and I wish for all of us. Ngayon ba God ay po chibet tas mi ba chakura marawan nguruts at si po sa parawari yan. Yes, after all chibet tas mi ngeri kita excuses at si po furry papan netipats ngayon si po paririn ni wit torren God. No, et torren God igeray chak fanson fits pipen pasa mabetwa mariti God reran kapas ngeri kichigeray. Praise the Lord, Rere Bates. Amazing Grace Ministry. Iye tare Bates. Rain fight take it sibwe. Oporo say kek kapas ngirikis one kapas and go together. Amazing Grace Ministry. Iwera grace and God that I will within God. Siya poros fagun. Very dari gere. E bots with thoughts me but kurok. At she will move forward. So where at stop all over in Jesus. Maria si repes. Si pemorudi usuran Jesus morudi. Ngese esekifap. Pureran toge kits me antogok. Iravet uda servenren continue de feter warian. Iwe paparida usun erbegan. Ito gan God papare pachikurakits at si posa pora. Mavetwa. Oh, mariti God. Let the grace of God and the truth, none of the Jesus Christ, set you free today. Serian, ewetefin kapas makin kapas utup ngerikits. Si pafakur command diri in the mighty name of Jesus. Devin met your medicine. I command every single one of you to leave me right now. We have been given all power and all authority. None notes at Jesus Christ. Jesus Christ all power and all authority. Use that power, use that authority. Devin your medicine. I command every single one of you. What you say right now is all power, is all authority, not a family, not a way. But Jesus Christ is our authority, our power, our poranam, not a way. Never medicine. Devin medicine. I command every single one of you to leave right now in the mighty name of Jesus. Sitting. Why? Because Jesus is King of Kings and Lord of Lords. Iyang irikits power ba authority at sibwe command demons are robosu. Iwarbito ya robochaksuye. But Jesus Christ have all power and all authority. Mariti God. Igerei siya face siri chamong sakun osukosuken narke rergerei. Siya kura met we fish narka records countries. Betor meram dorige narka records countries. Iyan mirugun nan Jesus remi agay feyengawan. Iyan mirugun nan Jesus remi Ventori in Niro, narka records countries. Ngesapigeya. Igere non America. Siapa pudere e fos America rere. Scratch the surface. Rapa pudere scratch the surface. Non our faith, non our nugun non Jesus. Apa pudere become a problem non America. Narka feru revi no under America. Nguba fokun dua regits medicine. Si bacho chogeri at si continue warian. Si bachet severi ewe God. Iwe po empower regits not si bosa pora. Ira boy ke e fere. Si botor narakaran memach. Ika si babarageri ngebun kafaveru atske kafaveru boru regits ke. Aisha cheer watchen avio boy. Yatak ngeri God. Aisha cheer watchen avio boy. Fen ngeri Jesus Christ. Aisha cheer watchen avio boy. Apa sarai di Jesus Christ. Nubuere carafanson si botorong non. Igapu si botorong non. Igapu si babaragiri carafanson. I encourage you. Jet severi ewe bachun God. Jet severi ewe buriye usuran God toge ferufan. God Jesus Christ me sapwe ore mariara vi repeke sidawe ke kwar basra fokurawata. Irawe ke rasewacheri posa pore preachiri ewe nge Jesus Christ me jak sapwe. Even nubuere ibi moruti nge ewe bachun God me pachakura.
araput sapora iba irausun pare begang iba bachungko di papan erisi kicatsu pan sapora mari tikot reraru bubats empowerment ngerikits empowerment ochbektats mi strengthen niri ats nukuruk atsi sapora waream mari tikot osibore pare cekun pare severi cekun iga pure degun mi touch kredi ubetsun go tikere sivi kapas fagorwan iga pure degun biran nam neriumna nge you ervi fepan nannagari ubetsun go ngots metats ko pari niwiriti narakaran much. I encourage you sivi seriera Eraikiek nge eto ren Jesus Christ ikere. Eto ren Jesus Christ ikere. Metats medicine nar ferufara achokosuk. Every parts in most areas achokosuk. Nge we need to have that peace. Era ewekiramwe mi watte nururo seriats ats weweiti and go te peace. Nan nere Jesus Christ si boyari. When osukosuk come knocking on our door. Ngera kiramwe miruru raseyats weweiti ebwe ekiramwe irerukats narke fanso siaran namnon maraiti god kawachenuk wanlum nuguruk nan Jesus Christ kasaptogori aku bebildarai nuguruk nan Jesus Christ kawachenuk pure ke fanso eberatori arabawatok reram nuguruk nan atsawon Jesus Christ. Eberato ori arab fen look at you weird. Reram nuguruk non go to heaven Jesus Christ. Eberato ori arab fen kora kawatak. Reram nuguruk non to heaven Jesus Christ. Me happen ngeri Jesus. Me happen ngeri bayi sinur ko chon ke. You are not a K fan show. A K wu kere. You see how that scratch the surface. In America, Rauput Krevi ekisnekukun iye nesisapsire karapoe no mogoro na karfanso no boy encourage you continue ko wachinuk ko saptogori of ko pokifak ko saptogori ko pokifak iterat sawon Jesus si baban kun sefen once ye chigeri gits ikun Iwi sabatsko mi fokundogel mi panorarokot feriden marao purisa muchengo webedmen niro urbara wesemuch edesorabwen feito a mim, que si se saca feito rere corikin marai, asire om gaga o baro eci, ave fiom rief, non giro bis Ego bueri window Ikerei fan som fins Bui chegom fan som mi du fins Ko bueri gitaro Pabuanon Feitoren Jesus Christ Ewe arisu Urbara wesemuch Michi wenu itu Feito agi Yesis esa keke Feito rere ikorikin marai Asire om gaga
O 바로의 지 아베 피엄 리에프 넌 길어진 디비스 네이고 웨리 윈도 이게레이 판송 fiets Jezus is a keke Victorere i korigin mij Asire om gaga O baro we chirik Ave fiam rief Non girogen dibis Ego bueri windu I gerei fanson fiets Amen, amen. Mariti God. Bumwen ngay buyatek. Ibigay po tiwarok ebenan. Bigya po rin vi sering iri kapasun God. Ibig batsun God ngewi atta babarawong. Ay po fakurin courage ruk. Kubo kutta ko tigeray. Kechi geri ko tigeray pure po safe ruk. Nonnoraman Jesus Christ. Pai berai tigeri kits. Ngay yervi siya geri God. Yervi siya geri God. Urusan nerugan. Reran nuguvet God mi fangerikis nonnoraman Jesus. God iya babarawa. Pai berbia pasa. God iya babarawa yervi siya geri God. Urusan nerugan. Mek yekin. Noran wewe di iya. E purwak kusuti e buet torren. Iwe God e po safe ruk. Pai ben mi pasa. Mariti God. So I encourage you, Ebenan. Igapurera. You fakun fidrive yatek. Ngepusin kekeri God. Siagari. Nanerium na. Sayatek. Father, I praise you. I thank you. Redabububits. Irbibargirikim na no whatever Jesus. I praise you. I thank you. Redam. Fangirikim no whatever Jesus. Ye me full of grace and truth. Always true the gain net man no whatever Jesus me pan agasake biro siri sakopatun makin otubutup tipis me agasake biro siri gem net na no whatever Jesus me wa kebirong non saran Mari to God. I pray, Father, Krerawi ubewets wa we net e boran nang rem medicine na no whatever Jesus. I pray ren feriter medicine irwi pan rogawi kapas either right now in my life pantoria re pan katon on the playback. I pray, Father, purawi kapas ipafakun set them free. Anyone me or seringan me sering me etiwa usurawi kapas non yoares urigat egor woru na pasagirike. Mari to God. I warugu ngayon aram na ukrem na no baraban Jesus agasaro. Iyara we gurun God aram na uye abaror nasaroye. Ay wa invite te gurun mipin e baron na ukrem medicine redam nuguruk na no baraban Jesus Christ. Kagasake biro. Mari to God. May the blood of Christ cleanse us, redeem us, and set us free. Medicine. May the grace of Jesus Christ and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Amen. Kirisawari ti God nga rikaviverisin. Happy Sunday nga rikaviverisin. Yay Balay Bates Amazing Grace Ministry. Aram na fan Turian Amber, Pastor Amber Soiter. May barbaber puits Pastor Eric Sam. Irain fight take it sikiray. Iwe yesiyapan. Tu fichireto. Arinis Wari Amazing Grace Ministry. Mariti God. Masipa patsu next Sunday. Praise the Lord.